tholakala esidumbuka ngathi sibe sitholakele la ngwembisini noma besitholakele elisuthu yini. Funani bantu abeni bathi lapha kukhona indvodza beyidla abantwana. Yibona le ndvodza leyo mose vele ibacedzile abantu kuphi beyibabutha bonke bantwana babutha ngenza bemsebenzi. Ngoba igama lethi nje uye emsebenzini vele uhleli utawugijima. Yebo. Saphelelwa abantu abethu sisasala ke kanjena ke licala nje mina nje angilivaka nokuthi lajutshwa kanjani ngaqala kuva nje mina mntwana nami ngesikhathi usho ukuthi cha emake lajutshwa cala lasimelana wendiwe umsebenzisi ngoba sayithenga imbudi sasisesigeze emanti umuntu lesingawumati washona kuliphi. Kepha nje ngoba vele phela sesibonile impahla takhe kusivele akekho emhlabeni. Leya lamathambo mntanami ngoba phela asatanga ukuthi mathambo njini. Bekuthiwa kasilandwe nje ke akalandwe aphele lapha enduwani. Asiwade lawo mathambo. Mina nje ngokwami ngumntana bengingafisa ukuthi lamathambo phela asiwabone ayofihlwa lapha bekuthi uyawufihlwa khona. Bajabula kakhulu batali bantombi enkulu uMzebele waseNgwembisana nakababikela kwekuthi sewuthole emadlelo laluhlata sewuyawusebenza edolobheni nebatali bakhe nakuphela inyanga batawuthola lokumnanzi njengabo bonke batali kanzi abakabude langene. Lamuhla ka-Echoes of the Kingdom sihlala phansi nagogo Asiya Solani Mzebele ulajele lo wayivalelisa intombi yakhe angadi nekuthi akuyobuya ngisho emathambo lawo. Kude kube ngilamuhla solo ukhala leti smartphones ngendvodzakati yakhe lengimunye walabange-28 lababulawa ngu-David Thabo Simelane lo wadzilekelwa lijele. Lena yi-Echoes of the Kingdom. Siyanivusela sanimukela ku-Echoes of the Kingdom. Libito lami ngisinethemba ngingivomda ebusika wakwaDlamini and lena i-podcast that is brought to you proudly by Umsakazo Wangwane. Njengoba nibona-ke kulesithombe ukuthi lo muhla asikho la sayisithwebule khona lihlelo lethu le-Echoes of the Kingdom sihambile sathumbelethela saze safika eNgwembisana ngoba kulesicephu lesi se-Echoes of the Kingdom silethe indzaba lebaluleke kakhulu. Umbukeli-ke naye umlaleli utakhumbula ukuthi ngeminyaka wa-2011 lijaji lelikhulu lenkantolo Jacobus Anede lakhipha sijubo sekuthi David Thabo Simelane akagwetshwe intsambo kulandzela ukuthi alahlwe licala lekubulala bomake labange-28 nalabasiphohlongo 28 kulandzela kwekuthi bekabekwe licala lekubulala bomake labangu-35. Kubika-ke kwekuthi ngaleso sikhathi kuma-90s bekunebafana labebelusile eUsuthu bathi bayahamba khona lawo kulamahlathi bafuna inkomo lelahlekile bathola emathambo emuntu. Kwaba ngilapho kuqala khona liphenyo lokuthi kwendekeni kwagcina sekutholakele ukuthi kufela bomake labangaka. Lo muhle-ke ku-Echoes of the Kingdom sikhuluma nalabo sibuyela emuva sikhuluma nalabo labathinzeka ukuthi siyayiva indzaba yaSimelane naloko lokwendeka kodwa-ke lamakhaya kwahamba bomake kwahamba emadvodzakati kwahamba bodzadze nebantfana. Lo muhla ke-Echoes of the Kingdom sinenhlanhla kakhulu futhi siyabonga ukuthi sinaye make Asiya Solani ulamzebele make kujele. Luvuno Nkhabandla. Siyavusela siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi ku-Echoes of the Kingdom kulolu hlelo lwethu lamuhla. Ngiyabonga nami nami kuba nani ngiyabonga. Nami mhlawumbe ngibuye into engivusela. Yebo make. Manje kuvuka tensizi. Ngoba lusizi luyavuka bese liqala phasi. Kepha nje-ke siyabonga abantu bami lokuthi nisukumele lendzaba yalo babe. Ubabe wasezelela kakhulu. Mine ngakwantombi enkulu. Wangisukela. Wafika indvodza ngayati. Silima sinabo babe sinasabelo. Yasifuna batali bantombi enkulu. Ngayikhamuka indvodza lapha la ikhamuka khona endleleni ngashaya uvalo ngeva kubanza emathumba ami ngamangala ukuthi le ndvodza yayikhamuka ngashaya uvalo kangaka kwendeke njani.
yathi indvodza kimi, hawu make ngiyakubona kuthi wethuka. Ungethuki make kakhulu. Ngithunywa ngisisi intombi enkulu kumntali wakhe. Uthuma uthi intombi enkulu, uthi angitomcelela iredo. Lithi lami nangiphendula indvodza, siphi isicephu la sibhalile. Ngoba befuneka abhale intombi enkulu sesikhathi ahambile la ekhaya. Bese kahamba isikhathi lesingakanani make intombi enkulu la ekhaya? Ma, Bese kahamba isikhathi lesingakanani la ekhaya? besahambile sisimana ngisakhumbula ukuthi besahambe kusikhathi esingakanani. Wathini nakahamba la ekhaya? Wathi uya emsebentini sesi. Okay. Uya emsebentini. Dawuthi nakuphela inyanga abuye. Esikhundleni sokuthi kubuye yena kwabuya le ndvodza. Yasathi ke imphumile. Sathi emcela iredo. Ngathi ke mina ngeke ngimnike iredo ngoba phela sekunetinyanga aholile lo mntwana ngabe soyithengile iredo. Yangiphendula nje indvodza yathi cha make uholile kodwa nje ke ntombi enkulu uthenge kudla wathenga emabhodo ude imali yokuthenga iredo. Ngiyamcelela nami make vele simphethe sidunge ngoba uhleli uyedwana. Nakahle kuchaza ye make uthi ungubani la kuwe nakafika. La kimi washo ukuthi bese uDavid kodwa wakathwala mntana wakathwala kuphi nendzawo wathi eKhabonini. Fika kungilesihlanu angikwade mntanami uthi ke ngoba ngalapha eKhabonini emake mina kathwala. Ngijakile nje kunebayeni kulotshelwa umntwana dzadzewethu. Make mside manje umboleke le redo. Akubuye kungishayeke nami ayi Nkosi yami ngawuthini nje mntwanami phela nawe uphethe isidunto ucela iredo. Ey kodwa nje angade mntwanami ngakunikeda yini le redo noma ngizokwenda njani. Kodwa ufuneka ubuye wathi ke into awubuya ngelisonto. Ngidlulala ngesonto. Ngathi ke mina ngeke usangithola ngesonto ngiyesontweni mina. Kodwa ukhanza sabelo. Sengidawutshela sabelo ukuthi abokunikeda le redo. Sabelo indvodzana yakho. Nje ngilo sabelo. Utawufika sabelo, utawufika kusabelo wena ngeke ungithole. Ngidabe ngisesontweni. Nawe cha ke nangibuya kwesontweni vele ngithole ukuthi ufikile la ekhaya. Umnikile vele sabelo iredo. Wamphekela edela sabelo. Lapho ka asambuta khona ukuthi wena ke mina kethu umsebenzi awufuni yini na? Ngathi ke sabelo umsebenzi ngiyawufuna bhuti. Keja nje ke angeke ngihambe kungakabuyisisa intombi enkulu ngoba sesisintombi enkulu ngiyawuva ngaye ukuthi umsebenzi uyachubeka yini ngoba uthe lo babe kusangakafuneki kakhulu abadvuna. Kusafuneka lalabasikade. Ngilenzele yena. Kube ngiloko ke nami ahambe neredo indvodza. Ayiphekele etele sabelo. Ifike ngala kakunene ithathe Thembi uplo Thembi bathi ke bathi kwavela yena phela bekungekho wavela yena Thembi wathi ngimi Thembi wathi lungisa phangisa sihambe uyongena emsebentini. Ufika umbida ngeligama nakafika ekhaya. Yes. Umbida ngeligama Thembi uplo Thembi bathi uyavelela ke Thembi uthi ngimi Thembi. Iyamthatha ke indvodza lungisa masinyane siphuthuma sihambe. Awuthathe ke Thembi impahla zakhe ke naye ke ahambe ke nendvodza. Ahambile indvodza ithi bathi bakwavela makwakhe wathi makwakhe ha ungangisonzeli umntwana nami endvodza ngoba sekwathi nokuthiwa kuphi. Ithi indvodza hayi cha ke make khululeka lona uya le kusisa intombi enkulu. Uyawutshentsha sesintombi enkulu. Nakufika yena sesintombi enkulu uya offer ubuyela ekhaya ubabona ekhaya. Nabo ke bathemba lelo gama lelo kuzocha kusho sintombi enkulu unyama lelo esikhathi esingaka nje vele kusho sokhona ngoba phela nako sokucela lona kusa ayomtshintsha emsebentini abuye ekhaya yena. Kwabe kuhamba kwabo ke mntwanami. Sihleli ngive ngalo ngilangwenya. Yemshana awuvelela.
ngiye kuMalumlangweni. Athi Malumlangweni yawo naku buqhamuka kuthi nekuthi ngosimna nginte iredo. Naku bathi lapha asivele sihambe sifune abantu abethu kutholakala esidumbuka ngathi sibe sitholakele la ngwembisini noma besitholakele elisuthu yini. Funani abantu abeni bathi lapha kukhona ivote abeyidla abantu babo. Sukumelane eTulu ngithi malume asihambe kusasa. Sihambile ke abantu bami siyofuna thina. Ngoba sajika la thina ekhala ngilile. Bekunemathende lapho. Landondosi. Sasiphela ngoba tintombi ngcenye betabe setiyagana setiyahlala khona lapho phela ngoba siyagana. Nasifika lapha kulawo mathende bathi hawu cha boma. Akuzange nje sokube nebantu labanjalo la. Sibuye ke silumaqada ke namva kaNgwenya ke. Siphinze simele emabhasi lapha phela siteneta imali sifile na indlala. Ncasike manje lona lokutshela ngalendzaba ungubani yena lokho ukuthi sebathi kufanele niyofuna. Ngatshelwa koqala ngatshelwa nguMalumlangweni. Ungubani laMlangweni? Savile. Okay. Ebenemvana yini naye lo hambile? Lothembe lo hamba okay. Lo make walwazi. Okay. Ngithi silala thathwa ngile ndvodzi wathi uyawutshintsha lo wami emsebentini. Thabile ke ngibani? Thabile ngumtukulu waLangweni. Okay. Yena ke kwathiwa kede ngakusasa atholakale uyena. Naye utamthatha imfaka emsebentini. Wahamba naye. Wahamba sesinaye solo baye emsebentini kude lo abuya. Bahambile ke abantu abethu kude lo buyako. Efike esizeni wafika kuDisemba. Efika la sizeni umngani walo ntombi enkulu. Awuye make. Uyathi sengiva buhlungu angisakhona ukulala. Ngithi nesizeni. Ngoba ukhona ukulala njengami ngumntanami. Akazange intombi enkulu asakahambe lohambo laluhambile akazange. Nami angisakhona ukulala sizeni. Uyakhala sizeni tiyehla tinyembeti sithu. Ngiyahamba make ngiyamfuna. Ngeke ngibuye ngakamtholi. Hawu hamba phela Nkosi yami dla ngamandla. Sizeni ngomngane ntombi enkulu. Wakhona la ndzaweni. Make wangala nje kaMsibi. Ahamba umfana. Ngigazile mina ubuya sizeni. Angitshele ukuthi into thamba kanjani. Ahambe siphela nesizeni. Uyabona. Kubuhlungu nathi. Ahambe sizeni. Angabuki isizeni. Sive kwathi sizeni bambonile eMarkets. Alandzelana nalendvodza ngemuva yithi indvodza kahamba ahambe nasizeni. Iyomkhomba lapho khona kwentombi enkulu. Hamba siphelana nasizeni angaphinza abuye. Nayo ndvodza leyo solo naye yahamba yawumkhombisa la khona bontombi enkulu. Silalele lokho bantu bami. Kwaqhamuka emajipi ke la. Asasifuna. Ukuthi siyobuka impahla eMarket. Sihambe ke siyobuka impahla eMarket. Asibuka impahla eMarket sithatha impahla tebantu bethu nani impahla te. Awunayo impahla emntwanami. Bathini emake lapha namanlanza ngalamajipi ngemaphoyisa lawo? Bathini abanlanza? Nababo bondlangamandla boJomo ngabo bebaphethele licala boJomo. Sho singibo labasesh. Seniyahamba ke make niyale sekanithethe amaphoyisa ngale jipi niyahamba niyale emaphoyiseni. Siyahamba saya eMarkets emaphoyiseni. Nikhanzana labanye batali. Intombi mfana hayi ukuthi kumbe bekubadadla nyanyana yena. eMarkets bekufele isiganga salapha emaphoyiseni. Amanga yoza kanti emhlabeni kuhambe abantwana labangaka. Intombi yebantu emntwanami lapha naloyo nje mina nje lokunengi kwantombi enkulu bengikhojiwa nguye David asayi lokhu kwakhe sisintombi enkulu lo.
kwakhe sesintombi enkulu. Ukhombani timpahla? Letimpahla sesingakathi naloko kwabantu ukuthi mina lokho angathi angisakuboni kahle kodwa nje azi hayi make ngane sewudideka ingqondo kwakhe lokho. Kusho yena? Kusho yena David kwakhe sesintombi enkulu. Kude kushalada mhlawumbe nakanibona Cha-ke nibatali yindvodza nje ikhuluma futhi kude nelivalo lokuyishaya. Yikhuluma nje kungathi kude lokwentekile. Ngakasho nje ukuthi lokhu kwazi bani lokho. Khona yini lokunye la kusho noma bekalibele nje ngaleti impahla kuphela? Cha-ke sesikimi kude le ngeke ngicale manga ngathi ngisadi vele. Lokuningi nje noma-ke kunjani angisadi vele. Ngoba nje mina bekangisida nje la timpahleni ukuthi cha kwakhe lokhu kakusiko lokhu kwakhe lokhu. Ngithi mina ngibona nade le ngitibonako mina ntombi enkulu secakele tidakhe le. Siva kukhulunywa ngekuthi kulabantu laka babulala bekunebantvana futhi bethi kukhona into impahlanyana tebantfwana lapha. Nakuleti hlobo lebetobuka bebakhona yini bebalahleke bethi kukhona into impahla tebantfwana kuleti impahla leti bekhona lapha. Lebenibuka kithi. Ngathi angitibona. Awutikhumbula. Okay, sakhumbula vele. Lokuningi nje angisakhumbula. Nako sesibukile leto timpahla ke leto ke emakhesi. Baphindze futhi bayasibita futhi basikhanze kuphi etindzaweni lapho basithathe khona. Sesiya kumathapha eligodweni. Lapho ke la sesikhanza sekulayiniswe abantu lesingabati balayiniswe bagqokiswe nje into letifana nako todwa. Base uthi amkhetha ke yini la mkhathanisweni walabantu. Ngavele nje ngathi nayi le ndoda le efika kimi lena yathi ithunyelwa umntwana sayitocela iredo. Ngiyo le ndoda le. Ngiphume ke mntana ngiphumele ngaphandle ngingenela abanye ke nabo bayotikhombela phela ukuthi ngiyo yini le ndoda. Wakanye ukuthi vele sikhomba umuntu munye. Kude umehluko. Ngakho-ke sekuyawutekwa le macala le eDulu eMbabane. Nakhona sigijinyiswa ngamajibhe ebusuku sigijinyiswa ngamajibhe ebusuku bekungcono-ke lapho-ke ngoba bebasikhanza ukuthi basendele litiya nekudla le e-High Court. Kwaba ngconywana-ke ngokuthi besivele phela imali asihlali sinayo. Nasifika nje sakhanza ukuthi basendele lelo tiya. Sinatha-ke lelo tiya na-ke kungenwe-ke e-High Court-ke. Khulunywe-ke. Manikhuluma emake nalalabanye bomake labathinzekile leminye imindeni batali netihlobo. Nanixoxa le ndlela bekasebenta ngayo beyifanana yini? Lokhu lafika kusho lakhaya kwemsebenzi ngiloku la kusho yini ingcenye? Kulalabanye bathini bona? Mina nje mntanami kulabanye bomake bengivele nje ngingakhulumi nomuntu ngoba imali yami bekangekho. Besikhuluma nje thina sodwana lana thina sisuka ngala. Ukuthi anakami kwefika lo muntu wathi umntwanami uye emsebenzini. Nangala la kwehluka khona nje ngilo Sizeni. Ngoba Sizeni la kwehluka kwakhe ngoba wathi hambela Sizeni ayofuna umngani wakhe. Wavele wamthola lo David. Ngoba ngiyena ke athi buya ngiyokulayi lo mngani wakho lapha khona khona. La kakunene vele wabathatha ngalomsebenzi. Wabathatha ngalomsebenzi. Nale kaMagagula angivanga ke Magagula uthi naye wamthatha ngemsebenzi lo mntwana nakhona noma wenda kanjani. Angadi ke naye khona lapho ukuthi wamthatha ngayiphi indlela. Ngoba khona umndeni kuthiwa wathatha ngababili bantvana kuyasibali yokufaka emsebenzini sibali angadi ke ngoba vele besingasibo nje labahlala ndzawonye lesixoxako abantu abantu. Besingaxoxi vele nje nasi besihlala nje siqunjana sethu sinesichamuke emankaya. Emake nalo akasimelane lamthatha ngala eMancubeni naye bathi wamthatha wathi umix emsebenzini. Wabacetha ke abantu abethu ngendlela yemsebenzi. Besiva ukuthi hawu yibona le ndoda leyo ngosivele ibacedzile abantu kuphi beyibabutha bonke bantvani babutha ngenza bemsebenzi.
ngoba igama lithi nje uye emsebentini vele uhleli utawugijima. Yebo. Saphelelwa abantu babethu-ke sisasala-ke kanjena-ke. Licala nje mina nje. Angilivanga nokuthi lajutshwa kanjani. Ngacala kuva nje mina mntanami ngesikhathi usho ukuthi cha, ema-ke lajutshwa icala lasimelana, wanikedwa delikajele. Thina zange besisabitwa ukuthi nathi kuyajutshwa licala, asadi lutho. Kwathiwa-ke sawulanza linambuzanyana emathambo ethu kaManzini. Saya kaManzini, kwathiwa wonke umvakathi athathe ithambo lakhe. Sehluleka, mina ngehluleka mina. Nalaba esinabo lamankayana. Sitawuthatha lithambo labani? Leli thambo sitawulata ukuthi labani leli thambo leli. Nase uyalithatha wena uthi uyalingcwaba ekhaya kakho. Kanti phela bekuthi udokta wakhiwa inkambu. Lapha atabuthiwa lamathambo ayofihlwa khona ndzawonye. Akusendeki yonke leyo nto leyo. Sekufuna sithathe lamathambo siwayisa apha emathambo. Abhekaphi? Lithatha lithambo labani? Sashiya kanjalo-ke thina-ke bantu abamazange kwagcina nje khona lapha zange baphinde futhi baqhamuke nokuthi bathi nje amathambo enu sesiyawoke ini. Kwaba kuphela kwandzaba nje. Nanibabuda ngale ndzaba yemathambo ukuthi mhlambe lendiweni lihlolo lolijulile labo forensic. Kukhona yini labanichazela kona ukuthi mhlambe sitawuthatha tingadi siyohlola ukuze sitowati ukuthi lithambo leli labani. Kukhona yini labanichazela kona ngaleyo ngcingwane? Ya, kukhona sisi lokuthi basho lokuthi sitawuthathwa tingadi nalamathambo ukuthi le ngadi yakho ayithi uhambelana naleli thambo leli. Kwagcina futhi kwagcina khona lapho. Kuyagcina engathathwa. Kwagcina nje singakathathwa tingadi. Kude nje lokuphinze kwenteke emva kwalokho. Nagcina lapho nje kuva. Sagcina nje khona lapho. Ntombi enkulu nakashonako, bantfwana unabo bangakhi? Basala kuphi labo bantfwana? Lona nje bebabathathu abantu abakhe bathathu vele nanyalo bayaphila. Laba lababili labadzala kunantombi enkulu. Baba ngale kubabe wabo. Sesiwasala lo noxolo lakini. Analo umnyaka lemithathu. Lengasala naye nje lapha ke ngehla ngenyuka naye. Bathathu bona abantu bakhe intombi enkulu. Sasala sabanjani isimo la ngemuva ekhaya make ngemva kwekushona kwakhe intombi enkulu? Kimi mntanami sabhedza kakhulu simo. Sabhedza kakhulu simo. Ngingathi nokuthi ngawuthathani ngibhice nani. Wayena lo mntwana ngamkhulisa ngani njani. Kepha nje uNkulunkulu ucebo lakhe ngithuke nje ngithi ngiyenda tshwadlana. Ngithuke ngibe nayo imadlana ngithenge lokho lokuncane. Ngithuke umntwana ngibone uyakhula ekwembatheni. Ngithuke ngentayenda ngithengela kokuthi emane ambathe. Nangisho esikolweni na umntwana nami ngithi fundzisele mina. Kwathi noma sathathwa tinhlanya tebangani bakhe. Ngabe ngehla ngenyuka ngibika nemaphoyiseni ukuthi Nkosi yami nabangibonela lo mntwana lo nje ngicela mamane bangibambele yena. Wafunza noxolo abantu bami ngicaqametele ngiwa ngivuka. Ngiswele kudla lengitawukudla. Ngangithole naku kwembidlana la ngitawulima. uNkulunkulu wami. Nakude lelo palishi le. Siyathi sisitawulala nabantu babemntwanami. Kujwa nje wakhula naye nami ngikhulile ntombeni noxolo. Inhlupheko bantu bami yabhoka kakhulu. Kwathi nalo mkhulu walakhaya wagula. Wasushaya stroke. Nganesa yena-ke nyalo-ke. Senginesa lo mntwana, senginesa lona. Ngangabe ngisadada nami bengithi ngidakufa ngoba bengonzise nganganalutho nalo. Kude-ke ngaphila uNkulunkulu ngemsa wakhe naku ngikhona namanje. Kule ndzaba yema-ke uke waveta ukuthi wabuyela bathi akube nelithambo lolithathako. Wathi ngeke ulithathe ngoba uladi lokuthi labani. Kwagcina kwendekeni ukhona mhlawumbe umsebenzi lena banawo lakhaya
ngoba kule minye imindeni siyeva mhlawumbe bagcina bangcwabe impahla. La khaya yagcina isebenteke kanjani lenzaba yokushona komntwanakho? Ngathi sawenda imisebenzi angisakhumbuli manje Nkosi yami. Kodwa ngathi umsebenzi ngathi sawenda ngoba leti impahla takhe latishiya la khaya. Vele satithatha sawutifihla lapha la sifihla khona. Mina ngisakhumbula ukuthi umsebenzi wendiwe umsebenzi sisi ngoba sayithenga imbudi. Sasisesigeze emanti. Sigeze emanti emuntu lesingawumati ukuthi washona kuliphi. Kepha nje ngoba vele phela sesibonile impahla takhe ukuthi vele akekho emhlabeni. Sase siyawenda lo msebenzi sisi. Lo msebenzi ngiyakuxolisa makaqhubela linye vekhathi. Lo msebenzi nakusimo lesikanjena kwendiwa njani? Kubekwa langa kungcwatshwe leti impahla kuhamba njani lapho? Cha mina sangcwaba leti impahla kuqala. Okay. Sathi ngemuva ke sesiyabuya ke sesitogeza emanti. Sesifuna le mboti ke sesiyayithola siphisa tshwala abantu batinatsele banathi kudliwe ke kube kuphela sathi sesibani vela kasekho sesigezile emanti. Kusilonza lesikhulu kangakanani make kulahlekelwa ngumntwana aphinza lahleke ngalolu hlobo lashona ngalo Ntombenkulu? Lapho mntanami silonza lesingapholi. Awena silonza lesihlala ngase sihlala sibibitheka. Njalo nje wena nakufika lesikhathi siyabibitheka lesilonza. Silingisa umlilo lokushisa kancane kanti utawushisa sonke lesikhotha. Akupheli lobuhlungu. Ngoba lobuhlungu mntanami abupheli ubonile unesile. Kodwa nje nakufika leso sikhathi sokuhamba kwakhe lo muntu emhlabeni siyavuka lesilonza. Lesi salabantu babethu lokuhamba kwabo ngalendlela abahamba ngayo mntanami asipholi. Asipholi sisi ngoba kuyobathi nakucabanga kuphele nebuthongo ebusuku uvuke uhlala ucabanga bamba vele umntwana nje wahamba mbamba nje. Angisakhombi nokusinabo lapho ngamfihla khona. Lesilonza siyavuka sisi siba buhlungu. Futhi sibuhlungu mntanami sibuhlungu asipholi. Asipholi sisi. SengeMaswati sinetinto lesikhulelwa kito umfuna kashonile. Lokufaka ekhatsi mhlambe kuyolandwa kwakhe la afela khona. Nagcina nikhonjisiwe yini mhlambe lenzawo la afela khona nani mhlambe ukhone kuyokhala ke utsenza sililo la ashonele khona umntwanakho? Bathi baya mntanami labeva. Mina angivanga. Sengizange ngivamile. Baya labeva waya nasisi wakhe wakamakwakhe lomunye. Waya lapho bathi bakhomba khona ukuthi naba lapha buyana into balanza. Nawe sowuyafika ke lapho bakhombe khona nawe sowutapita lo wakho umntwana ukuthi asambe sisi nami ngibulanzile asambe ungasasali la. Waya ke lo dzadzewabo. Nakayile lo dzadzewabo wase uyangishayela ke. Wangishayela noma khona la Mthuma. Wase ngicela nifike nitshele make le kajele ukuthi ngicela etela khaya ngithi alanze sisi ngoba sisi sengimlanzile lena. Kwathiwa bonke abantu abalanze bathi ihlobo tabo. Ngabona ke ukuthi maka akeva. Ngase mina sengilanza ngimsatsewe. Sengiyahamba ke sesike sengiyakhona leluyengo lapho wathi lo sesewabo umlanzelo wambeka khona. Ngahamba ke ngamlanza nami ke sisi ngabuya naye ke la khaya. Vele uyalandwa umuntu mntanami. Angadi ke sagcina namalo mlangwenya sithi sidakuya le emaphoyiseni eMakhesi. Bayesikhomba le lapho bebabalanze khona labantwana. Kwagcina ke singakayi wasuyashona lo mlangwenya. Sagcina ke vele singakayi mfana ngoba nami ngesaba ukuthi ngawusinyalena
bathi baphinze bathi siyamkhomba lapho afela khona, bafike nami bangibulalele khona. Ngase ngiyesaba siphelane sisi. Ngizange nje ngibe ngisavele sengedwana ngizange ngisaye emaphoyiseni. Kulesikhashana makelena yangaso nisaya enkantolo kusatekwa leli cala, mhlawumbe nanimbuka lona lo wenda lesento lesibi kangaka kulabantu abenu. Kukhona yini mhlawumbe lena kubona kuye kwekusola noma kwekudliwa ngemahloni noma kwenganywa ngilesimo nakanibona nje senilapha seniphelele nibatali nonke nishonelwe bantwana lababulewe nguye? Hawu sisi, akazange vele bekakhombisa nje kungadisoli lo babe loyo. Bekakhombisa nje ukuthi unguye yena. Akude nje la bekatisola khona sisi. Nokuhlala nje lapha vele ahlalela nje ngathi uhlele ekhaya lakhe. Akanankinga. Noma uyakubona uyakhala uyadlikile lapha kabekanganamsebenzi lo babe nemuntu. Bekatshela nje ukuthi nguye kude futhi la utawumenda kona vele. Ngoba nalaba labaduna labo bomagagula bebatenda ukuthi phela bona bangambamba yini. Utambamba kuphi phela emaphoyisa amvikela ngala nangala kude lo utakwenda kona. Nababa emagagula wathi uthi ufuna kumcetha ngesagila selama case ke lapho. Bavele emaphoyisa ambamba bathi cha akusendiwa lo sophethe sosetandleni temthetho babe. Sekude leni ngamenta kona lo. Saba seke siyacela ukuthi yini umthetho ungayekeli usinikede thina. Bathi ngeke sitiphathele thina umthetho. So setandleni temthetho lo. Umthetho usatawuchubeka naye. Kulesijubo makele sagcina siphumile sokuthi asilikelwe lijele niva ngathi sijubo lesifanele yini kuyenda yini mhlawumbe kupholisa lesilonza lesibobothako? Cha kimi mntwana asikho nje kuphola lesilonza. Asikho ngifuna ukuqala emanga mfana asipholi lesilonza. Angithi yena akafi solo uyadla uyafidwa leyo. Thina sifidwa ngibani? Thina sahanjelwa kulabantu abethu phela ngobe ngabe abantu abethu abasifida kubathola umsebenzi. Sidlani thina? Yena uyadla liyaphuma uyadla usitakudla liyashona uyadla usutakudla. Mina vele mntwana masuze siphole nabathini. Ngono bese kuthiwa kumbe naye sowafa. Akwehli vele nje akwehli. Ngiyeva kona kuthiwa gwetshwa inzambo kodwa nje la kimi kude logwetshwa kwakhe inzambo. Ngono kube lenzambo kwathiwa nayigwetshwa kwathiwa nina ebatali la nendele kanje. Buyani into edigwebela lo muntu. Kube nje besifika sijuba la sijuba khona nalo yajube lapha ajuba khona aze afi nasi simbuka njengalabantu abethu ngophela sibathi swababulala kanjani baze bakhala baze benela. Naye bekufanele akhale enele. Mina nje kimi mntana vuthi akukwehla ukuthi ugwetshiwe David uyondliwa David. Ugwetshwe njani sisi ukhona abhlungu labuvako. Akunabhlungu labuvako lapho uhleli kamnanzi umuntu neliphepha alifunza ngesikhathi lasifuna. Baphi bethu bantwana. Balifunza kuphela iphepha labantu abethu. Kude. Sidlani bakhala abantwana lapha babulala. Bamake bese siyofuthi siyasebenza sidokondla abatali bethu. Bakhala lapha lapha ababulalela khona. Akakhali yena uhleli namanje ngiyabona ukhuluphela ungaka. Yondliwa phela kulimendo yamondla. Sihleli thina sitembaca. Ibhlungu manje bami ibhlungu bamba lento. Labantwana labasala la ngemuva make sasala sabanjani nje simo nabakhula kona nanibabikela ngekushona kwamakwabo nibatshelani ngoba vele labanye babo bebancane. Babancane sisi. Babancane sisi. Sesibatshela nje nakudzaleni babuthi phela abantu abami unyoko bathi wahamba kanje. Nale lo mntwana akhe nje lo wekuqala loyo ngathi nangithi ngiyamtshela bengithi uyaqaleka. Ebenangakho eminyaka lo wekuqala nakashona kolomini. Ngisakhumbula sibhekana naminyaka lemingaka kodwa bekasede ngisho umntwana. Sisi ngoba naye iqedza kwakhe esikolwa lena
ucethe vele unina sahamba. Bebasebancane bona vele. Uthi nje angeke ngadika iminyaka yabo ukuthi beyimingaki sesi. Hhayi loyo bengithi uyaqaleka impela, uthi uyahamba. Kwaba buhlungu, kwaba silonza ngoba kubuhlungu umbona lo muntu ukuthi nangu ulele la. Kodwa kubuhlungu. Lolo kuthiwa nje akatiwa nokuthi washonaphi. Kubuhlungu ngendlela lenjani. Kubuhlungu sisi. Ngoba noma usuqala lokudla nakufika lesithombe sakhe lo muntu bese engqondweni kufike lesithombe lafa ngaso nawusibuka la engqondweni yakho kuphindze kuthiwe betishiswa lenokuze kube betinyama kusale lithamo. Kuthi bebashiswa sebafile noma bebathelwa bangakafi le-acid yakhe lo babe lona kude lo watiko. Kwaba buhlungu kithi batali namanje ngiyabona abatali abaningi bona malume kaNgwenya bekwa kule GB lapha kokugcina. Sasisamehlisa laphana. Ngibona naye wacabanga kakhulu kaNgwenya. Wasizala kaqala phaphasa. Kwaba kuqala kokugula kwakhe waze wawushona. Abulawa inzaba abantu bakhe nemnganakhe. Yaba buhlungu kakhulu sesi. Lokushona kwale ntombi yakaKhumaki nangalendlela lashona ngayo. Sengemaswati sibantu labathandazakho. Kwabulimata kangakanani mhlambe budlelwane bakho naNkulunkulu. Kwaba khona yini kumsola? Hayi mina vele ngasola kakhulu Nkosi. Angifuni ukuthi ngitendesha ngathi angizange. Ngavele ngasho ngathi Nkosi bowungekho. Kube bowukhona phela Nkosi ngapha kwendekile nje. Noma ke ngimi Nkosi yini lo mntwana wami ufele etonotami kuwe. Ngicela mina usolo ungithethelela. Kungaphinzi phela kwenteke lokhu. Ngamsola kakhulu vele uNkulunkulu Nkosi. Ngabe mama ngamsola konke lokhu kube bowukhona wena ngaba kwendeke. Kodwa ngoba bowungekho wena nakho lo sekwendekile kithi. Bekungenteka kanjani Nkosi ngikukhonta. Uze ungiyekelele ngalobuhlungu lobo buhlungu kangaka. Futhi nje angikho vele kuwe. Nebusweni bakho vele Nkosi kawungiboni. Indlebe takho wativala wathi sengcikini. Kuze kwente yonke lento lena. Ngamsola Nkosi kakhulu sibakathi. Ngamsola. Nasikona sengihlupheka nalomntwana loya. Umncane asagula. Ngingasadada ukuthi ngawuthathani ngibhice nani. Nababe nangulelu lapha ngisikhathi endlini. Ngithathani ngidawubhica nani Nkosi. Ngiyabhica nani. Azolungibuka phela manje uguqule emehlo akho Nkosi ungibuke manje. Nakhona lapho uNkulunkulu wangangibona wahamba baba. Waphila ke lo mntwana. Ngakusho mina kusho ukuthi uNkulunkulu ngimkhonda kancane. Angihambi naye isimakadzi ngithi Nkosi akuvikele lokuningi angivikele. uNkulunkulu kimi uyekelele tonke tandla takho ende nje. Akangiboni vele. Na ungatfola litfuba make mhlawumbele kukhuluma nayo le ndvodza. Yenkosi. Angathi lokuthi ngingakhuluma amagama lathini nayo. Yathi angiboni futhi Nkosi ukuthi lamehlo ama ngambuka kanjani lo babe. Ngikhulume liphi ligama nje kuye. Angiboni Nkosi. Angiboni bantu bami ukuthi khona le ngingakhuluma nalo babe loya. Ngibona Nkosi. Ngoba kwaze kwefika kuthiwa uhlelo le mathapha ngathi kodwa umuntu Nkosi yami angenta njani? Kukhona la ngakuthola ukuthi bambulale naye lapha.
kude ngicabanga umcabango longatuphumelela futhi longasebenzi. Ngintiwa yini? Buhlungu lobungekhazi. Kuthi uyadla lo babe. Udlala akufunako. Udlala akufunako. Mina wamntwana noma ngabe bekatohatoha lapha bekatohatoha khona. Bengiva asalayeda kubomake lehla nabo. Ngicela nitsheleleni make ukuthi mana ngihlangabethe kuphethe bukola kuphethe. Namhla kimi kushabalele nje. Phelile kushabalaliswa indoda. Kabuhlungu bantu bami. Angifuni ukusho kubuhlungu. Kubuhlungu bamba. Ngoba ngeke ukuthi nakufika lo lesihlanu la ebeka abuye ngaye. Ngibuke nami ebhasini ngithi akubathi uqhamuka bathi akusho ukuthi abanye badala bathi hawu izithi intombi yakho ihlangabethe seyehlile estation. Kude liyaphela liviki lesuka sini umphefumulo wami. Kuthi inkosi kube manje wathatha mina. Wasala lo mntwana bekade akwati ukudondlela abantu abakhe. Uyekela mine uyothatha umntwana lo mncane losagijima lonemandla. Naba bobhuti wakhe naba ngabe bayasebenza ngoba yena bekakwati nokugijima nokukhuluma nebantu ngabe kude lo hluphekako nyalo ngihluphekiswa nguDavid ngihleli ngihlupheka nguDavid ngilala emtshekeni wembethe ubukhona lo mfana ngaso uthengile lo munye umbethe kude uthini emphefumulweni kuyabila Nkosi. Beka ngumuntu kanjani yena ntombi enkulu kumkhumbula kwakho nje? Lokubanjani ke Isimo sakhe ngivile nje ukuthinza kancane ukuthi beka ngumuntu lokwatika ukukhuluma nebantu. wey beka kwati sisi ukukhuluma nebantu futhi uyabona mnganami labaningi labasho ukuthi hey uhanjele make mnganakho. Maye umnganakho beka kwati ukukhuluma nemuntu uyambonga uyahleka ukhuluma naye uyambonga uyahleka waze washona ngogogo wala kaMkhonto wathi hey ngiyamkhumbula ntombi enkulu njalo nakabe uyeca ngalapha gogo xosha indlala njani emhlungwana futhi njalo nje nakufika lesikhathi sakhe ukuthi nyalo intombi enkulu uyedlula uyakusizela angeke endlula angakangivuseli wakamdzala kabe kamdzala kangakanani lo muntu lo kodwa beka umngani wami ntombi enkulu sesi ngiyakamanzini nganyalanga angibona nalesizanzana sisizanzana nje kwaSamakoti phela ngisati mina ngibona siyangibamba esandleni lo mfana ngibamba esandleni ngoba ngumadiwa baba neveni awuni njani emakwantombi enkulu yaphila mngani Musa emakhaya sokuvusela emanxiba nedi nje nami ngiyavusela ngoba nangibuka wena kukhona la lokhu ngishaya wanginika 100 rand wasemakhamba uthenga idrink Nkosi yami angifuni ukukhuluma kakhulu angimathi ngaba sengimbuta Sibongo wangasangitshela asakhala lo ntombazana ngangilona lo mntwana sothi awungenda nami ngikhalela mkhasaniswe nebandla abangaka ngase Nkosi ngiphe sibinzi ke manje kubede loluvalo la ngivusela lona lo mntwana ungehlise wangehlisa ngempela ngakhala sengifike la endlini Nkosi lo mntwana akasafuna ukungitshela ukuthi wakabani labanenge ke abantu abamvele bebangisho nje ukuthi hawu umntwanakho maye umntwanakho wena maye bona umntwana maye bona umntwana bekumngani nje abantu bonke ngisho labaduna labadzala kungangani labangangaye labadzala kunayi bomkhulu basho bathi hayi chabone mntwana ma ngabe khona ndoda amfuda kulabantu abanye Labo babe balabantwana bebahle bavela yini mhlawumbe kakhulu ngoba bese kuvene nazisimo nasi sokuthi phela makwe bantwana sewushonile bebahle bavela yini mhlawumbe kutokulekelela nani Nkosi kude nje bengavelela bekavela la lona nje wavela ukuthi lo baba walapha wavela kanye ashonile ntombi enkulu naye aveliswa ukuthi uyamhlupha le amhlupha kanjani manje uyamhlupha lapha emaphusheni sisi ukuthi abantu bakhe kuze afe
wafela ukuthi uyawufuna abantu bakhe. Angithi babe wabeba labantu bakhe. Laba lababili. Yena ukuthi uthola lo msebenzi nje utawuthi angathola imali hamba ufuna labantu babakhe. Le-Jos sis. Manje-ke soyabuya-ke ngale phupho kuye-ke nakafika angitshela la. Athi eyi uyangihlupha makuye bantu babami. Uyangihlupha umama engane zami uyangihlupha mama. Ngithi uyakuhlupha. Wathengiswa nguwe. Ngoba phela weba labantu abakhe bobebela ini ngoba kumbe kube labantu abakhe wamyekela kunye nabo. Kumbe ngaba kayitholanga nale ngoti. Ngabe ukhona umfana. Yazi cha-ke make besicabene nje naye. Ngathi-ke mina lokucabana kwakhe-ke uze utofika namuhla ngoba soyakuhlupha. Ngathi cha-ke make ayibe incane ayibe incane ngazi mina-ke ukuthi wena ngiyakholwa vele la mkhathi ufunani. Ngathi acela ukuthi lapho ngifihle khona leti impahla amane ayocela liqolo kuye. Ngamthatha-ke singamnikisa khona lapho ngafihla khona leti impahla. Wahamba wayokhuluma la kukhulumako. Wasuyabuda-ke ubuda lo Noxolo ukuthi uphi uNoxolo. Ngithi mina uNoxolo lapha esikolweni. Umbudela ini uNoxolo ngoba phela uNoxolo awadi nokuthi washiya umntwana la mncane unina awuvete ngisho usenti. Umbudela kuthini uNoxolo? Ulapha esikolweni. Wehla-ke lapha-ke sisibathi uthi-ke lo mntwana wefika lo yise lapha esikolweni. Wambuda-ke utishela nomkhulu lapha ukuthi Noxolo nayi indoda ikufuna uyayadi yini. Awubuye uyibona waya-ke lo mntwana lapha kule ndoda wathi Noxolo angimadi lo baba mina. Angathi-ke mntanami ukuthi-ke wabuye wakhuluma noba azange asabuya lapha kubona wasukhona esikoleni wahamba. Kukhona yini lo wake wakuva ngakuthi kuhlelwe ukuthi mhlawumbe ayawuhlanganiswa lamathambo nibitwe kwendiwe loyo mngcwabo? Sisi ngakuva nje nasebakhuluma. Kodwa thina abasibitanga lokuthi basitshele lokho ukuthi kuhlelwa into lenjena. Bebayikhuluma nje lapho kwathiwa-ke sitakuda-ke sitowutshelwa ukuthi ngelanga leli ngikuthi. Siyabuya-ke bayasithatha-ke sesiyawuhlangana sonke lapho kutawakhiwa le nkambu khona ukuthi kuyawufakwa khona ndzawonye lamatsambo. Wagcina lapho-ke mntanami. Kuzange kuphinze. Solo naye. Toti namuhla sisi. Kuzange nje kuphindze kuthiwe nje vuka leyo ndzaba le. Na ungathola lithuba emake lekukhuluma nalabasemagunyeni ikakhulu ngendlela mhlawumbe lenzaba yasetshentwa ngayo kusukela lapha mhlawumbe nakuphenywa nilanzwa ukuthi niyobuka mhlawumbe la wafika wathola khona ukuthi vele ngemathambo emfanami nekutekwa kwaleli cala konke nje ningile mindeni leyathinzeka kini labe kudla khona engadini niva ngathi yasebenteka ngendlela lifanele yini nikokuthi-ke kumemisa kuleyo mbuto ningacela ini? Singakucela kibo mntanami. Sicela ukuthi phela asekube khona nathi kube khona lapha sikhalela ngako. Kumbe kungaba khona lapho kungehla khona. Basibide nje ukuthi awunene nalahlekelwa. Maye madudu ngana indlela nayi. Kumbe khona lapho kungahlephuka khona. Kuthi kuyehla ukuthi cha kusho ukuthi nasi khona lapha abasivele khona. Mhlawumbe nje make sesephetha ngathi noma ngathi kuvunulisa noma kukhuthata noma kuncistela labanye batali nabo labengce kulokufanako ikakhulu ngoba siphila even lapho khona igaba kubulawa nekubulala nakusetulu lelizinga. Kulabanye vele kwayitolo kuyabobotha. Mhlawumbe nje umlayeto leyakibo ikakhulu njengamake
Yebo kude lo phothulako ekufelweni. Kodwa nje mhlambe njengemdali loyihambile le ndlela kuthi kulabo nje labenza kulesimo lo wengcekiso kuthi balahlekelwe bantwana ngale ndlela lebuhlungu kangako. Yini mhlambe lo ngayisho nje kuba khuthata kusho ukuthi noma kungasime lula kodwa uyacathuta umuntu ugcine kancane kancane. Hawu yebo Nkosi. Nami ngiyabakhuthaza nje nami ihlobo tami Nkosi yami lapho khona kuthi Nkosi nabo ababhekise kuSimakade ukuthi Nkosi yami alohlanga lolungehlanga. Yebo kubuhlungu kude lapho kumnanzi khona. Kodwa nje-ke kancane basho njalo ingoma athi kancane kancane zawuze singene endumisweni. Naloyo abambe uthi Nkosi ngithi kancane kancane Nkosi wena ungiphe amandla ngingaphelelwa ngamandla. Lokhu lokwentekako kulabantwana labakusukumele lapha sicela Nkosi ubakhuthade nalapho bamikisa khona nabo lapho batawufike bethule khona nabo letinto abatatethula batemukele nabo babe kanye nathi. Ngacela lokho nje mina ukuthi kithi sonke salahlekelwa futhi Nkosi yami asingathi singaba moya munye kuloko lokwentekako lapho kufike kwathinza khona. Cela shangathi Nkosi yami kungete kwalabhalala kuthinzeke kuze kuthinzeke enhlokweni. Yebo. Lapho nanendawo niyawethula khona nabo babe khona loluvelo labaluvako ngathi. Ngiloko nje bantu bami basivele nakulabantwana noma sebakhulile kodwa nabo kukhona lesilonza salabotali babo. Kuthi nabo kube khona lapho babadududa ngakhona. Nabo badukuda okwehla noma kungathi ukwehla konke kodwa nje kumane kube khona la ligqozu nje lolihlako kancane kancane. Ngoba nje mina ngaleli langa nifika angidlalanga ubusuku bonke ngithandaza ngithi Nkosi lapho ufike wathinza khona yeSimakade cela shangathi bongayivula le ndlela ikhanye kuloku labakucabangile labantwana lokufikele kubo. Ngicela Nkosi shangathi ungade wacisha lesibane nje siqhubeke njalo ngoba wena la ukhona khona vela kukho kumnyama. Ngicela lokho nje mina uNkulunkulu wami ukuthi Nkosi sine sibadala salahlekelwa. Nasifika noma kuyathinzeka kodwa kufanele ukuthi kuthinzeke. Nina niqhubeke nemsebenzi bantu bami lapho uNkulunkulu asanihlelele khona. Uqhubeke njalo uNkulunkulu ningaphelelwa ngamandla. Qhubeke kanjalo bantu bami. Noma seva buhlungu ukuthi labe bashoshisi bethu bebangibona basitshela konke bahamba nje nathi seva ukuthi bani sokuhambile samangala. Hawu naba abantu labaphethe icala sebahambe bonke. Yini kwentekani? Asina hawu sesitakuya seva bangwa netibi. Oh kanti kwentekani? Kepha nje-ke uNkulunkulu amuhle bantu bami. Nanyalo nabo lapho bakhona khona umoya wabo awube nani. Uhambe nami. Kube ngumusa waSimakade. Siyabonga maki. Mhlambe nje kwekugcina sike sayithinza ngaphambilini indzaba yokuthi kukhona mhlambe amathambo bebakunikete wona lesikhala sesekhona ukuthi lendzaba leyo ufisa ukuthi isetshenzwe njani noma uva ngathi akusana ndzaba. Leya lamathambo mntanami ngoba phela asatanga ukuthi mathambo njini. Bekuthiwa kasilandwe nje-ke akalandwe aphele lapha enduwani. Asiwade lawo mathambo. Mina nje ngokwami ngingumdali bengingafisa ukuthi lamathambo phela asiwabone ayofihlwa lapha bekuthi uyawufihlwa khona. Njenganyalo nje asiwade amathambo noma sekhona noma kazange asaphinza bekhona. Usashonaphi kaSiwadi?
phela asibitwe-ke wena bekunene siwabone emathambo ethu ukuthi nanga nayo indzawo yawo ngoba phela bekuthiwa kutaba nendzawo yokuwafeniselwa, kuthiwa ufeniselwa lapho kufihlwa khona la masambo. Nanyalo sicela ukuthi ngishangathi leyo ndlela le ayisukume phela amathambo ethu siwabona siwafihle la siwafihla khona. Nathi sathi ukuthi nangabe khona la kuphela ukuhlupheka khona siyamathi usukhona lo gadzako lapho. Ngafika ngicela kuye ngiyahamba ngiyakhuleka lapha kumnganami ukuthi naku nanaku nanaku. Nyalo utawubheka kuliphi lelive. Lokho nje Nkosi yami shangathi bekungenteka bazabami. Yakhiwe leyo nkambo. Sihambe siwathathe lawo mathambo siwawahlela lapho awahlekelwa khona. Ngoba kule simo leso akukhona ukubeka litshe. Awukhona ukubeka litshe sesudalibekaphi. Ngoba lapha noma kukhona lahlupha ngakho. Uyahamba uyacela ngicela kuyongena laphana ngifuna kuyokhuluma nomuntu wami lapha. Bahamba bakunikise khona. Nyalo utawuya kuphi uthi uyakhuluma kuphi nabani kuphi. Leya lenkambo nje akungathi ngabe iyasukuma nayo impela yakhiwe inkambo kuthathwe sihambe siyobeka lamathambo ethu khona. Kuyavakala manje siyabonga kakhulu Mzebele. Siyabonga ngikhabanhloko sikhulumisa siyaxolisa nalapho sikufuna uke khona. Ke kukhula kwami vele ngikhulele emthini ebamvu bengihlala emthini ebamvu. Ukhula Madima. Lokunayishansha kubabe sawathola emathambo akhe sakhona komncwabo. Lokubuhlungu kumake kude lesakuthola ngisho lithuna lakhe silati ngisho emathambo akhe asati luvu. Umfana ulusile ulusehlathini nje shothi lo mfana wawabona ke emathambo impahla zakhe bakubona bagijima wabekela labadzala watholakala kanjalo ke bathi yabikwa ke emaphoyiseni bayi-attenda baphinze bayiyekela kasona. Bathi ke inkinga yethu yafika la kuthenini babe bekasebenza lisoja kumbe ke besingaya khona sithole imadlana takhe latisebenta sikhone kuphila. Manje nalapho saphinze saba netinkinga noma nababe uthi desekasomfa afa wababhede lokutholakala ngisho iphepha lakhe ngisho ini. Sengidlule emadimeni lobukhulu namanje ngikibo. Angathi lothi ngakhona nikhuluma naye. Angiboni futhi uthi ngakhona. Ngaleto ke mbukeli we-Echoes of the Kingdom sishaya sibeka lapho ihlelo lethu le-Echoes of the Kingdom lekusicepho sekugcina kulesigaba sekuqala i-final episode season 1 lapho khona silandzelela indzaba lesitawuchubeka nayo ya David Thabo Simelane. This is Echoes of the Kingdom, connecting eras one voice at a time.